Iako je avgust uglavnom mjesec odmora, neki su tokom ovog perioda veoma marljivi. Naime, djeca koja borave u odmaralištu na Ivanovim koritima predano uče o savremenim naučnim dostignućima. Ljetnju školu nauke, koja je okupila 37 polaznika, Fondacija Prona organizovala je pod pokroviteljstvom Skupštine Crne Gore. Ljetnja škola nauke i ove godine ima bogat program. ICT rješenja za Crnu Goru, obnovljivi izvori energije, profilisanje osnovi kriptografije, studije u inostranstvu, nauka, inovacije, razvoj, samo su neke od tema u programu kampa. Ove godine po prvi put imamo astronomiju u programu, imamo teleskop, tako da smo sva predavanja iz astronomije mogli da ispratimo i praktičnim vježbama i posmatranjem nebeskih objekata kroz teleskop kako jutarnjim, tako i u večernjim satima. Interesovanje za školu je sve veće. Ove godine prijavilo se 80 srednjoškolaca, a prednost je data učenicima koji ranije nisu imali priliku da učestvuju u aktivnostima Fondacije Prona. Oformljena je i nova grupa Mladi istraživači. Radi se o starim polaznicima, kako ljetnjih, tako i zimskih škola nauka, koji su sada već istekli određeno iskustvo i čija je uloga na ovoj školi da negdje pomažu nama kao asistentima, kao organizatorima i predavačima na kraju krajeva i da se pripreme da jednoga dana oni vode sopstvene praktikume. Škola okuplja najbolje srednjoškolce sa teritorije Crne Gore. Ovog puta među njima se našao i posjetilac iz regiona. A čuo sam dosta lepe riječi o ove školi u Petnici, istraživačkoj stanici u Srbiji. I jednostavno ja i par mojih prijatelja smo odlučili da se prijavimo. Na kraju sam jedino ja došao i nisam zadovoljan. Ovo je jedno fantastično iskustvo. Bio sam na ljetnjoj školi prošle godine, na zimskoj školi ove godine i evo sad opet na ovoj ljetnjoj školi u svojstvu ne više polaznika nego pomoćnika. I znači svaki put to je jedno fantastično iskustvo gdje možemo mnogo naučiti, gdje čujemo za neke nove stvari, gdje nekako održavamo tu našu motivaciju koju posjedujemo za bavljanje naukom. Činjenica da bavljanjem naukom vi možete jednim korakom, do koga je relativno teško doći, možete doprinijeti čitavom svijetu. Kada vi imate takvu postavku na kraju kako joj težite, onda imate zbog čega da se bavite naukom. Bilo mi je zanimljivo i to da posmatram prirodne pojave oko sebe i da razumijem način na koje se stvari dešavaju, a kako u srednjoj školi nemamo baš prilike da se toliko posvetimo nauci i posebno tim eksperimentima, željela sam da dođem ovdje da bih mogla da proširim svoja znanja iz raznih oblasti. Predavači dolaze iz Crne Gore i inostranstva. Jedan od njih je i dr. Dimitrij Tarasov, koji je polaznicima škole predstavio eksploziju bez eksploziva. Ovdje sam ja izabrao ovaj eksperiment pravo zato što to je jedna sprava koja obuhvata više, da kažem, oblasti. To je sprava koja sa jedne strane obuhvata fiziku, znači deo fizike, elektrotehniku, deo fizike kao plazma, deo fizike kao upravljanje energijom, kako energija teče i se pretvara iz jedne forme u drugu, a s druge strane daje slikovito, znači pokazuje što je to energija, jer obično sa električnom energijom, za razliku, na primjer, od toplotne energije, nije lako usjetiti i vidjeti kakva je to snaga, jer ona je nevidljiva. Sad ljudi kad gledaju kabel, pa dobro, kabel je kabel, znači nemaju slike o tome, a ova daje dobru sliku u tome sa čim mi radimo. Znači sa jedne strane znači, daje da mi stvarno raspolažemo sa dobrom energijom, a s druge strane pokazuju da moramo biti oprezni sa tim. Svrha ovih predavanja za njega je sasvim jednostavna. Stvar nije u tome da naučite vrhunski i brzo rješavati zadaci iz udžbenika, koji su već maltene rješeni. Nije svrha da vi to odlično rješavate, nego da vi naučite način rješavanja tih zadataka, način nalaženja novog znanja. Partneri na ovom projektu su Ministarstvo nauke, Ministarstvo prosvjete i Ministarstvo odbrane, a prijatelji Evropska komisija Horizont 2020 i Radio klub.